Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Sa bibiyangan. Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras yamin papagayam. Sakbay na kablawan tayo man ni Pagayam Jr. T. Dominican. Shoutout from RJ. Al and Kathleen Umayas. Two Tired Adventures or Pardsmart. Imelda Kabang ken Roger Ariel. Ken karakay amin anaaya tamang tartarabay iti unay daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamat karagiti amin na vlogs tayo dito'y Jor Drama Tips TV YouTube channel. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan anapauluan. Manibrong, dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Lukluk ko nagsamot, Andi. Saan? Patsyanak, Faye. Siksika ti babae nga inayat ka. Pagdada mo ak kanayat. Awan na pulos ti kapadasa. Dayta akin na tartarakim. Awan pa'y padas mo? Ay, awan na talaga. Krasnak namin. Iso nga inaram ka na. Sika talaga. Bulasaw. Kayat mo ba? Nagpintas kanto. Oh, nay daytan kaka. Itayak pa'y nga guru-uray dito'y parke. Kunak no di kan umay. Mabalin ayamat, sweetheart. Inura sa may iliwakin ka. Sus, sana mabalinasan ka makita. Pudno ka diti bagbagam. Amangan no luklukon naklaang. Pudno ti bagbagak. Promise. Ore matay amin nakarasaan na pagbutbut nga. Unay daytan kaka. Anyat bibiyang ngay ti karasaan iti inayat ta. Siyempre, no mamati ka, anapudno akara iti ibagbagak. Diyan mo ti agulbod. Kandakos ti agulbod. No ulbudam ti padam a tao, ulbudam mo ti Diyos. Isungaro da diyak kayat ti agulbod. Da diyak kayat ti makabasol ken kalidya. Sapay la kumatawan to ti pagbabawiyak anak inayat ken ka Andi. Awan pagbabawian. Ore damagam to kaninarang ka. Ha? Unay daytan kaka. Kunam, umay ka iti agsapa. Malumot gayam ti umay mo. Pasensya ka. Tanda imaya sa ngayon kapabayin mo ano panawak. Asino ka diti sa nga ilem ngaymay. Di mo matam-am mo lagi dyan. Babae ka day. Lalaki barkadak lagi dyan. Agsasao ka di iti pudnaw. Madakin ka no pagatapan nak mercy. Agam mo siya. Saan kan tapulos pagatapan? Taay ayatan ka uray. Tumuk no sa dilangit ti panagayat ko kin ka. Taawanan ti masaraka kakasken ka iti kinapusaksak. Unay daytan kaka. No saan ka pa'y amamati, jakla mo. Basta siksika ti babae iti biyag ko. Ore damagam to kan narang ka. Sige.
umayak tuman nga rod ije balayaw. Ta agdamagak kininanang mo. Tapay paisun na. Ay nabalasang ka. No may papaan iti day tadamdamagam ay ka ado Adaw tinubyan ni Anday, nana. Amin na diso apapanan na, katadanubyan na. Ay unay mo daytan, kaka. Iso adi mo patpatyan, ti bagbagana. Apay manutawan maun. 40 anana. Ay di kala nakapanuno mo tan balasang ka. Bakbakit ka, ngamti anak ka. Tinutupampay lang mat. Ay, unay daytan. Guwapo mo nga men, ti anak mo. Kunog sasao, kakaslapod no. Ay, sige nana. Day talaeng, ti kayat ko amamuan. Kat agsagana, day dya alalaki. Agung-ugot ka ka din, iti kasta panagsasaam. Wano saan? Talaga, ngagngar-ngaryot ako, nana. Ay, kaslasaan ka mo't ngagung-ungat. Kastulatan, uray no makaung-ungutak, nana. Agmambalasang ka, babae akmot nga men. Kutyak kayat, nga adda ilawan ti anak ko. Iso asakbay, amay lawan ka. Sinaamon ti anak ko. Nana, ay dak kayat nga danto sungsung-batan na. Kasanungay nana, kat adan sungsung-batan na kanyak, agdadagsun akon. Ha! Kunak man no nagmenopuskan. Ayunay mo daytan, kaka, 40 laang mo, titawon ko. Sa anak pa'y mo, nagmenopause. Apay adi ka pa'y nagdamag ngamin nga imuna. Sakbay nagpasikog ka. Kaslam ngamin pudpud no, nagsasaaw. Sa lawasaw magayam, ti anak ti Diablo. Ay baga man laengan ken ka merse balasang ko. Adamot sa balipay, anasikugan na. Obeng, ken napipintas. Napintasak mo't, nana. Ay kena sino ngay mo't, dayta, anay lawan. Ay, aguray ka man tanay. Abuga mampay di jay aso, dan sa bisita pa'y nga sa balay. Oh, salakay. Oh, sumadang ka man nagtataol dita. Ay, anya tayo, hindi bagbagam. Asino pa'y ayatin lawan na nana. Ay, datay managnagan iti diling. Ay, agyamanak nana. Kunak no agnagan iti Lydia Kunfe. Ha? Apay, no saan Lydia Kunfe? Okay laeng ken ka, amasikugan na ti sabsabalay. Saan nana? Iso nga agsagana, ti anak ti Diablo nga anak yaw. No kasta, agdadagsen kamutaon, Lydia. Jack ilibak. Apay ngay tala ngay maut, ngay bagam kanyak. Mabainak ngamin. Nuin sapsapam kumangay baga dinasigod kumamaut. Imposible masigod. At least, jak kuman nagsagmak kun kwa na, nuin bagam ide, amasikog kagaya man. Arid na anak mon. Nagsagmak ka. Kan saan nakagurguraan. Tagpada ta alino ko na. Isu ti rumbang aguraan ta. Tagpada ta alino ko na. Di mo nuliton ngay baga, akasla anak ko nande. Tama nga no tumayab ti dakulap ko di tarupam. Aywa, nadapay nga ta sa balay, anasikugan na. Jack amu Ngamin ado ti nobyana.
Naspaktay amin no na, Lydia. Agsagana ti awanan bain a lalaki. Pisangak ti rupa na. Uray siyak, lapgisag, tinapos ko, laro pa na. Anya mo ti masapol maubalasang kaw. Siyak ni Fena na. Kayan ayat ko ni anding anak yu. Kat agdadagsan akon. Ay unay daytan ka. Ay, nagpartakan. Saan kayo pa'y nagkaskasar? Masikog kan? Gapoy ti anak yu nana. Isungagyan akon dito balayo. Sakbay nga unaandak dagiti daduma babaya sinikugan na. Ay, sos! Narigat dayta, balasang kaw. Kasanaw, dagiti daduma pa, yan naglawan kini anday. Parikot dan dayta nana. Ay, jak amaw, nanya ti bagak. Mati kawak. Angam no siyak, jak kayat, nga ada uray may sakada kayaw ngagyan dito'y balay. Taagbalinak nga unfair no kasta. Basta gyan akong dito'y nana. Saan akong nga gawid? Andi, umayak man. Awan ni Anday, balasang kaw. Urayok asumangput, nana. Ha? Ay unay daytan, kaka. Anday, umayak man. Ha? Sino man nga tadaytan? Ni Mercy daytan nana. Kaayan-ayat met ni Andi dayta bakbaktan. Masikog kademat. Sigurado nana. Ay sos, Mariano Garapon. Kasano dayto yan, kaka? Anya ka de, ti bagayaw kabsat. Parawaram jay anak mo, tatantadag. Ha? Anya ka di ti basol na? Nasikugan na dya anak ko, ani Ophelia. Ha? Manan? Ay ti anya? Parawaram ta pagpilyag. Pagpilyang? Wait, pagpilyag na niya ti kayat na. No kayat na nga ikasar ti anak ko asinikugan na. Wano tantadag nga ipakan iti buaya. Ay, unay daytan kaka. Makapanervyos kayo, mat. Baruwaram ko nakmay. Ay, saan pa'y asimangpat? Napanan na. Jak amu Uraya kaun ti anak mo. Nay, adamot gayam balasang kakadwam nitaw. Ada talo, ababalasang dita. Kat, sinikugan na mo dagita. Anya, adapay bakit asinikugan na. Excuse me. Sa anak mo't abakit anya. Agan tsukos kayo man, tapno makita yung mata na laing tilangak. Rabiin ngam awan betin na dyan anday. Saan siguro nga agawid kabsat? Naamuan na siguro. Nga da dito'y balay, dagiti nasikugan na, iso nga imadayon. Bastos at tao na dyan. Ang sagana no makita. Talaga tantadag sa ako ipakan itilyaon. Liyon manan. Sa pala ko maa. Radyak makita tiyan niniwan na. An-anwam nga, itan niniwan na no makita, kaka. Iridis ko akas tayo. Nay, inredis mo matan, day tadaga. Tagtag batag akas tayo. Ay, sos, tinagtagba mo matan tadaga, kaka. Kasta ti aramidak, iti anak mo alaglag na makita. Ay na, ay ang nervyosak, unay daytan, kaka. Mabisina ko, nana. Uray siyak mo't nana, mabisina kun. Uray siyak. Mabisinak una yun. Daytan, jay bagbagak nga awan trabaho ni Anday. Nagsagmak kayo mo't nga men, kenkwana.
Adiyo pa'y kinilates no mabiyag na kayo no saan. Anya nga iti palamot ko kada kayo ababalasang ay ste nasikugan. Ha? 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 Ay, matay tayo amin na ditibisen. No di kay payla agawid ka dagiti babalayo. Awan ti bagas may. Anya? Awan ti sidame. Ha? Awan ti Ricardo. Awan amin. Ultimo danom. Anya? Pati danom? Awan? Wala. Tawan mo't ni Ande, nagsakdo. Awan mo't tigatang ko iti mineral water. Isu nga awan namin. Unay daytan kaka. Matay tayo aminan. Diyak ipalubos ang matayak iti bisin. Uray siyak. Diyak kayat ti matay iti bisin. Isu nga gawid ak matan. Ngam agsubli akto tapno ipalakam ko tinaramid da diyang Ande. Uray siyak. Ipalakam ko ti saem ngay naramid na kanyak. Ibadde-badde kunto ti anak ti Jablo. Ano mabalin la kumaakit agtalawak metan. Tapno sa anak amay ramraman. Just kay. Makitam ti bunga ti naramid mo Ande. Basol da. Nagbibinggawan dakman. Oray kumama nga men, no nagagat ka ngagtrabaho. Nagagat ka lang matamang sikog. Just kay. Nakaruba tayo lang ko matibangkaw. Mga rami na ko ni titanol. Kasi ti aramidan na iti turisan. Day tala ka na yun ti bagbagam. Nagalas ti panunot mo anak. Manibrong ka talaga. Sinikugam ti amin na nubyam. Agpanunot ka pa'y iti tinutulisan. Kat nagrigat mo timanggad na nang. Amo malagayam. Apay nga raw, danagado ti sinikugam. Anya nga iti palamot mo kadakwada. Agraman iti yanak danto. Inal daw to na manguro utak ah. Apay, adakal ding aya, ngay ruutam. Iro utak ida ah. Inak to anusan ng tiagalay ti sinaksako saluyot kada kalunay. Kas kada balang aparya. Kas kada karot. Buga. Nanya pa dita. Iso ti pakan ko kanyada. Na, laglag ka talaga. Piluso po ka. Umayak man nana. Ha? Umay kami man nana. Na, ay so, dagitadan. Umay dakan sugudan. Ha? Umay daytan. Dayta lamang lukloko iti padam a tao ti aramidam. Manibrong. No di na kami kayat nga ikabalay. Sustentuan na kami. Sustentuan ti anak mi kas kada sikug mi. Ulitek si kaman ni Brong. Sustentuan na kami. Ken sustentuam dagiti anak minto a pinutot mo. Si kaaman ni Brong. Silipat na puta. Kugtaran kamat. Ha? Kinugtaran na. Kidisak takudin mo iti pino. Nakisanan ti udil ko. Patayan dakan. Tawan mo't lang ti maganap mikin ka. Simatang ka. Kugtaran kamat. Kugtarpay. Kugtarpay. Kidikidisen kamay. Day kapit pino. Kidisik iti pino. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan anapolwan. Manibrong. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Nagparangan da Ray Madulay iti papel a Lydia. Jocelyn Oblero iti papel a Fe. Mercy ken Nanang. Ken tinumutibiyang iti papel a Tatang ken Andy. Agyaman kami itin kay panang trabay.